Kwenza ukuthi-ke nginibekelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofuna khona le video uma uqala ngene kule channel qinisekisa ucinezela usubscribe so zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. Insizwa-ke yaziwa ngoThokozani Mafresh-ke engiyakwaMpungose ngomsakazi Ukhozi FM. Siphumela obala yaveza ukuthi bingekho-ke right kulezi insuku ezedlule bekade-ke ifa ikhanda noma-ke bekade egula ephethwe-ke ikhanda-ke elibuhlungu. Phumela ubala ey'nkundleni zokuxhumana namhlanje-ke noma-ke izolo waveza ukuthi-ke sanibonani, ngiyethemba ukuthi na-right kade-ke nginikhumbule bengekho-ke right. I thank God sengiphilile bengifa-ke ikhanda. Abantu abaningi bathinte kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana ngale nsizwa-ke beyifisela okuhle. Nangomunye ethi-ke Ncese Fresh Home, ayibo wazivuma-ke nawe siyabonga selikiyekile uphile. Asihlangane phakathi comment section ngizovula khona umbono ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba.